Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku, Mares Alsaki. Yeay, teman-teman, di depan kita udah ada keranjang. Hari ini kita mau cari mainan lagi. Yuk, kita langsung aja, let's go. Wow, ada apa itu teman-teman? Widih, ada ondel-ondel naik mobil truk teman-teman. Waduh, keren banget nih. Mau kemana nih ondel-ondelnya teman-teman? Yuk kita arak yuk teman-teman. Ondel-ondelnya pakai mobil truk. Yuk kita nonton ondel-ondel. Waduh, stop. Apa itu teman-teman? Mobil truknya nabrak apa itu? Waduh, kita mundurin dulu. Kita lihat mereka nabrak apa. Wow, amazing. Wow, ternyata ada mobil truk molen teman-teman. Wadidaw, keren banget. Kita taruh keranjang aja teman-teman. Ini ada mobil apa lagi teman-teman? Wow, ada mobil bulldozer teman-teman. Kita taruh di keranjang. Wow, ada mobil penggilas aspal teman-teman. Wow, kita simpan di keranjang. Wadidaw, ada mobil truk sampah teman-teman. Kita taruh di keranjang lagi. Wow, ini ada mobil CTL teman-teman. Wadidaw, keren banget. Kita taruh di keranjang. Oke teman-teman, yuk kita arak lagi ondel-ondelnya. Let's go. Oke teman-teman, di sini ada ondel-ondel apa aja ya teman-teman di atas mobil truk ini teman-teman. Yuk kita masukkan ondel-ondelnya ke dalam keranjang teman-teman. Oke teman-teman. Pertama ada ondel-ondel, Bang ondel-ondel pakai baju warna merah teman-teman. Terus ada Mpok ondel-ondel pakai baju warna ungu dan Abang ondel-ondel pakai baju ungu dan pakai masker. Kita simpan truknya ke dalam keranjang dulu teman-teman. Oke, kita taruh ondel-ondelnya di sini. Kita punya banyak ondel-ondel. Yeay. Oke teman-teman, yuk kita lanjut cari lagi mainannya teman-teman. Wow, ada bola sepak teman-teman warna biru. Oke, kita taruh di keranjang teman-teman. Kita cari lagi teman-teman mainannya. Apakah masih ada? Wow, ada apa itu? Wow, ada kuda putih teman-teman. Wadidaw, keren banget teman-teman kudanya. Kita taruh di keranjang ya teman-teman. Oke, let's go. Kita cari lagi. Wadidaw, wow, ada apa itu? Wow, ada macan teman-teman. Wadidaw. Wow, takut. Kita cari lagi teman-teman. Apakah masih ada? Wih, ada lagi teman-teman. Ada singa. Wadidaw. Wow, ternyata banyak hewan buas teman-teman. Yuk kita cari lagi. Wow, ada apa ini teman-teman? Lehernya panjang dan kakinya panjang. Wow, jerapah teman-teman. Oke teman-teman, kita simpan di keranjang. Wadidaw, ada apa ini teman-teman? Wow, ada kerbau teman-teman. Kita simpan di keranjang. Widih, ada lagi nih teman-teman. Ada macan tutul teman-teman. Wih, takut. Kita taruh di keranjang. Oke teman-teman. Wadidaw, ada apa lagi nih teman-teman? Ada badak teman-teman. Wadidaw, kita taruh di keranjang. Oke, kita cari lagi teman-teman. Apakah masih ada? Wow, ada bola berwarna biru teman-teman. Wadidaw. Wow, jatuh. Kita taruh di keranjang. Oke. Wow, ada bola warna merah. Kita simpan di keranjang. Let's go, kita cari lagi. Wow, ada lagi teman-teman.
ada bola lagi ternyata. Bolanya berwarna pink. Oke, kita taruh di keranjang aja langsung. Kita cari lagi. Wow, ada lagi teman-teman. Bola warna pink Fanta teman-teman. Oke, kita simpan di keranjang. Kita cari lagi. Wadidaw, ada lagi. Ada bola berwarna orange. Wadidaw. Kita simpan di keranjang teman-teman. Oke, apakah masih ada teman-teman? Kita cari lagi. Wow, ada lagi teman-teman. Bola berwarna kuning mustard. Amazing. Oke teman-teman, kita simpan di keranjang. Wadidaw teman-teman, hari ini kita mendapatkan banyak sekali mainan. Wadidaw. Wow, amazing teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.